Kajing sengu jonga hoi kalian gitu ki arpui di snong. Kadon kajing su persya jogi bandra na motion road sha ramprai. Nambar ki kwa kum kum benang ne apo motion road. Hoi ngayu i haki la patai ku boru ba ki kwa ban boycott ko de haji rim ka election MDC. Bado ban penpau ji persya ya ga district council. Ni nakalian juga suduan balong tangani ka way. Namari kani ngilala mdi tang haka executive committee lala ruah poka ying dorbar. Dia kakam juga ni kam syong tang haka isi tenre ka syong ruah ka dorbar. Ka dorbar ka nginang long hadu lakum dukum nuat rai hau Disember. Tayu bani kong baar. Dia kam long ka besuk hau Disember bagini keren biang gini kam namar ba. Isu tu baga jing perkrea ya ka. Election MDC kelanang ya syakamat. Jika jing apil juga ya ki perlu kalong tang ni kawai namar ba. Ngayu iba hakikot kubor. Ba kalian ki district council North East India jungi. La persangkat bala ban pressure ban pendap no ya ka amendment. Tidak kawan ka amendment ni ngin naka alpunai ki elected MDC ngin kiu syaka lai pusan bud. Di hamning ya ban reorganize biang ban le demolition biang ikisnong. Ya kani ketika kabu ke babiang ya kabang inyo ya kaban penbaik bahai ki aku di kisnong kadang ba kanum kata ya kajing snow jongki bat kham tam ro kanum penjen jari ki la de glej haka er ku warta ka jongki namar ba haji snow jong ada how December kin table no ya amendment kamun within 2-3 month ngathai klala ban pendep mangina kaleng ka demolition dengan ngai bagani ka kabuk sia nam teknik aku di kisnong ba ngai bagin suthur kene ba let's say daka jing wanra ika amendment mentang hakadi ke porngi on penbaik na kentaka jing bit jing biang jogi arbu itu kisnong namar ka jing sutu jonga la daki wanra ika amendment jing 6 del haka hubnai Disember namar ka jing mut jonga solkar hadu mentang ka long baladane ki konstitusi ki berim ka election la kumnu kan long hapo ubnai hapo arbu jong ubnai February tila daka wanno ka amendment ngathai khandiat banai kan don hi kan diat ka jing pen jalan tang batang ka wei ka long bangi ki MDC te nakut namar ka 6 dil ka kan syai ba ngimla ban tam ya ka sisnem ban penjalan ya ka jing ya ka samoi tri kam jongi te by chance da kumnu ki wanta ya ka amendment juga 6 dil le se kat tu kat ne benai ka sarkar haji start kat gubernur kila ban bo yu administrator kabana kalian jungi pada ngilakut no katem junglong MDC namar masyu ban penjalan ini kat kum ka kendon jonga 6 dil terang mas ngau bagani ka jing amen ni ka 6 dil ban tabel hauni benai Disember kadai ka kaburu nam takini ki arpui kisnong bagini ban review biang badiluk biang ladaron kam haka jing de bat ka jing kwa ka jongki leng bagani ka amendment jonga 6 dil dari by chance daga amendment jonga 6 dil kim tabel mentarung atrai very soon kim tabel na shu apil ya lagi nong shong ba kin ya sha aji di bekane jadi bat kajing ban kerki ban amen ya kan ni ka seksidel ban tabel mentau pernah Desember nama ka kam ban amen ya ka seksidel kam di tangga jongi ka district council kadi jong barok siputuli ki autonomous district council ha ri India jongi tingi sutu ban kalian kini ki district council ha ki basin syar daga BJP khamtam kila persang ban state kat bala ban prestet ia kanika amendment tengah i kumba kanika jing wanra ia ka ban table haka hubnai Disember kadika jing kwa lang jung baro ki district council ha North East India dina kalian jungi ngi susim kabu ba kadang koi dang bah tendai kam dei bangin do pada ya ki paragraph ya ki provision ki bayada ya beriu ki jungi tangata